Ikaze ndi umugaragu w'ibyegeranyo n'amakuru pero ngiye kubagezaho amakuru akurikira. Umukire Bill Gates atanze itangazo agira ngo uyu mubumbe uriho abantu benshi kandi abanyafurika nibo batagira uburenganzira, nta burenganzira bakwiye guhabwa. Abanyafurika tugomba kubakoreraho ubushakashatsi, tugomba kubica tukabakuraho. Nta kintu bamaze, ntacyo bamariye isi, nta mafaranga bagira, ni babi, ni abanyamwanda. Iyi myanda iri kudusanga aho turi ije kuturira amafaranga yacu twavunikiye, tugomba kuyikiza. Twakomeje n'amakuru avugwa muri Congo. Muri Congo abasirikare bamaze amezi 3 badahembwa, nyuma y'uko abandi mu minsi 5 ishize abasirikare b'u Burundi bari kuza ku ntambara hagati y'imirwano ya M23 na FARDC bahangana na M23. Umusirikare yahise ahabwa amadolari 1000. Abasirikari ba FARDC ba Congo ngo babayeho nabi cyane bikabije. Bakimara kubibona bahise barambika intwaro ku rugamba, bamwe bahita bigendera, abandi 130 umujenerali wari urimo, umuntu wari ufite amapeti akomeye agiye kungana nk'umujenerali, yahise abatwara 130 bahita bajya muri M23. Ibyo ngibyo byakomeje kuba inkeke. Abasirikari ba Congo bari guhita bigira muri M23. M23 yakomeje gufata agace ka Rubaya n'agace ka Goma ikamereye nabi. Uyu munota wa none Congo yahagurukije indege zayo zose, iri kurasa mu gace ka Goma ku basivile, iri kwica abantu batandukanye. M23 yatanze itangazo ivuga ko nibakomeza kurasa ku basivile ko igomba gutangiza ibitero bya rutura, noneho igafatira rimwe Goma, noneho ibyabaye bikaba. Aya ni amatangazo. Turakomeje. Perezida Kisekedi na Ndayishimiye, abangaba n'uyu mujenerali Ndayishimiye babyumva kimwe ngo bagomba gutera u Rwanda, aho Kisekedi yagiye mu nama ya Francophonie, noneho agiye gusabira u Rwanda ibihano ko biri gutera umutekano muke mu gihugu cya Congo. Ngo yibagije ko ari gufasha FDLR kuza gufata u Rwanda, ari kubatera inkunga afatanyije n'u Burundi. Ibyo ngibyo yagiye mu nama. Perezida Macron ntabwo yigeze abigarukaho. Akirangiza kuvuga yahise yigumura Kisekedi, ahita afata indege arataha. Bahise bamubonamo ubunyamusozi, bavuga ko ubu politike ya Congo imeze nk'abahinzi batazi iyo bajya. Ni abantu bameze nk'abanyamusozi, niko byahise bigaragara. Nyuma y'ibyo ngibyo amakuru akurikiyeho ni uko mu Burundi bari kwitegura intambara zikabije. Abo bahaye ibibari abasirikare bagiye mu biruhuko bose babatumijeho, insoresore zose bari kuzifata bakazijyana mu gisirikari, ngo bari kwitegura urugamba rukomeye, ariko ntabwo bigeze batangaza abo bagomba guhangana nabo. Kandi Red Tabara niwe yigeze kubatera, ariko ntabwo yabahangara. Sinzi impamvu bari gukusanya abasore bose, urubyiruko bakabajyana mu gisirikare. Ibyo ni ibintu nabyo byabaye akasamutwe gakabije. Twakomeje nk'uko General Ndayishimiye agiye yirira ku mafaranga y'abanyakongo, ariko twakomeje nanone mu gace M23 yafashe, ku gace ka teritwari. Aka gace M23 yaragafashe yakagize akayo. Nkomeje gushimira abantu mwese murebye iyi video, aya makuru. Muramenye nimube nka cya kinyoni cyagiye kitavuze bise igishwi. Kora subscribe, like, comment, share ibyifuzo n'ibitekerezo. Ntabwo wabura icyo utanga. Tanga like, comment, cyangwa utange share, cyangwa utange subscribe.